tembije oni betawa Karemikaro ndikare kianuka Methodist wa mbere maju kiani kiende che mheshimiwa Muriuki na mwarania gocia mukira na mbere kanisa mwendete muno na ingwete kinyabu o wendete baba na mami bugambenda mutuma twere kumbira for the last 4 days mweshi na mara mutu relax au kama narua mweja ndereja andeja kimono narua kavuna ngira chiringirie kana kana kenuka Methodist kuga oni watu demo Kristo mwana wa Methodist na Methodist ora wetekane tena rano Kristo kama Rome na nkarwa ndo ayere na ndio wandu ile kwamba gutethenya mwana wetu amekuthoma mami amekuona kantu kagochokia nja balema turumo kulima jore mwana yuki osenda mubiro ka make sure mubiro jero chenda hicho kutetheria kureku ndio baba kureku ndio stima kwa mtoro chenda na kurewe ethero chenda na maisha yako na jana baba turambe togete kaneria na ikyo tukwenda 2022 kinyabeja kukai kweni bara na rongo bara ni bi dikale ni mtu wenu mbi Kristo na nenda jore Kristo jore yetu Methodist yumare yonde na kauli moja yugenena kusapoti karo na ndio karo na replace mheshimiwa Muriuki endelee kitambo kingi kujua kwa kisha ndene bunge 2020 na documentary kwa wana wale runda ngiranda chenjia ninde gauka 2022 tubule mukaremi nondo karemi muntu yeshima ate kurumana babunya ngo bamedio muruma siacha chama rumi isi ya kuronegita dai sera tukwendia na maendeleo na heshima.